Od kada su 28. decembra 1895. godine u salonu Indian u Grand Café u Parizu prvi put vidjeli na filmu Ulazak voza u stanicu, ljudi su ostali fascinirani tim novim medijem. André Bazin samo je jedan od brojnih filmskih teoretičara koji je postavio pitanje šta je film. No budući da film uslijed digitalizacije uveliko izlazi iz bioskopa, danas je adekvatnije pitati gdje je film? U bioskopu, na internetu, na streaming platformama, na televiziji, na telefonu, laptopu ili tabletu? Odgovor je očigledan. Film je svuda. Upravo bismo zato morali znati odakle je film krenuo i gdje se vraća. To mjesto zove se kinoteka. Kad uđete u klimatizovani depo, svjetlo je slabo, temperatura ne prelazi 6 stepeni Celzijusovih, a vlažnost vazduha je niska. Na tom, za ljude negostoljubivom mjestu, živi filmska traka. Krhka, celuloidna stvarnost na čijem je fotosenzitivnom tankom sloju upisana svjetlost. Na tom su zapisu svi oni trenuci što su nas tjerali da plačemo, smijemo se i volimo junake uz koje smo odrastali i uz koje će, zahvaljujući kinoteci, odrasti i nove generacije. Kinoteka prikuplja i obrađuje materijal s namjerom da prezervira filmsko znanje i sjećanje. A da bismo pogledali sačuvani film, montažer-tehničar mora pažljivo rukovati nosačem na kome je to sjećanje zapisano. Svakim puštanjem filmske trake na projektoru, njen kvalitet i stanje opadaju. Zato je on mora nanovo čistiti, mora je podlijepiti, popraviti ispucale perforacije, mora je ušnirati. Traka se tretira posebnim sredstvima za čišćenje, a tokom njene opravke radnici su u obavezi da koriste rukavice kako ne bi dodatno oštetili kvalitet slike. Ukratko, traku tretiramo kao antikvitet, jer se na njoj, pored filma, mogu naći i neki od najvažnijih historijskih trenutaka. Pojavom interneta ukinuta je čvrsta distinkcija između kulture, trgovine, informacije i komunikacije. Ali se postavlja pitanje šta je svrha kinoteke ako se sve digitalizuje i okači na internet? Nije dovoljno da sve učinimo dostupnim svuda i bilo kada. Filmske trake nijesu predmeti što beživotno leže na policama arhivskih depoa kao dio distancirane prošlosti. Oni se iznova oživljavaju, ali i mijenjaju u našem odnosu prema njima. Neko mora da uputi publiku u vrijednost, u značaj i značenje tih filmova. Neko mora da je obrazuje i nauči kako se gledaju filmovi. Značaj kinoteke za jedno društvo višestruk je u očuvanju kulturne baštine. Bez nje film će se izgubiti u kakofoniji socijalnih mreža. Film će postati individualno, a ne kolektivno dobro. Sa nestankom bioskopa naše filmsko iskustvo bit će u potpunosti redefinisano. Radi opstanka, arhive se okreću produkciji novih programa i novih sadržaja u cilju širenja filmske kulture i značaja filmske kulturne baštine. Zato se u Crnogorskoj kinoteci mogu pronaći i neki od dragulja evropske kinematografije.
Nove tehnologije transformisale su rad filmskog arhiva kroz digitalizaciju filmske trake, zaustavljajući proces njenog starenja i propadanja. Konzervacijskim procesima kinoteka vodi računa da filmska slika ne izgubi svoj kvalitet, da se materijal digitalizuje, koloriše i pripremi za dalje prikazivanje na televiziji, digitalnom bioskopu ili online streaming platformama. Novi izazov sa kojim će se Crnogorska kinoteka suočiti jeste restauracija filmske slike. Imajući u vidu da je svrha digitalizacije stabilizacija filmske baštine, odnosno zaustavljanje vremena, restauracijom vrijeme možemo vratiti unazad i unaprijediti slike iz prošlosti. Filmski teoretičar Francesco Casetti rekao je da je film kolektivni ritual ljudi koji dijele ista ili slična znanja i vjerovanja, a koji za cilj ima utapanje čula u restituciju stvarnosti s pogledom i prosuđivanjem svijeta kroz njegovu iluziju. Ipak, film se ne projektuje na platno iz prošlosti. Film se reprodukuje u sadašnjosti, u kojoj vlada međuzavisnost filma i publike. Bez te interakcije film ne postoji. U težnji da se interakcija nastavi i nakon festivalskog i bioskopskog prikazivanja, savremeni crnogorski autori svoja filmska ostvarenja čuvaju u Crnogorskoj kinoteci. Crnogorska kinoteka već četvrt vijeka ne samo da čuva, nego i prezentuje kinematografsku baštinu i popularizuje filmsku umjetnost kroz tematski osmišljene filmske cikluse, igrane, dokumentarne i kratkometražne filmove crnogorskih autora, kao i filmove koji pripadaju regionalnoj, evropskoj i svjetskoj kinematografiji. Posebna draž kinoteka je njihova moć i uticaj na formiranje zdravog filmskog ukusa kod mladih ljudi, koji dobijaju priliku da pogledaju filmske projekcije van komercijalnih bioskopskih repertoara. Rano stečena navika odlaska u kinoteku oblikuje potrebu za istančanom formom pokretnih slika, koje imaju visoku umjetničku vrijednost. Tako iz bogatog filmskog fonda Crnogorske kinoteke nastaju pažljivo osmišljene programske cjeline. Retrospektive koje nas vraćaju klasicima i remek djelima. Femineskop posvećen filmskom stvaralaštvu žena. Mjesec evropskog filma slavi bogatstvo evropske kinematografije, a Randevu donosi duh i šarm francuskog filma. Dokufrikcija pruža opus dokumentarnih filmova istaknutih crnogorskih i jugoslovenskih autora. Najmlađa publika zauzima posebno mjesto u našem programu. Zato s ponosom razvijamo sadržaje koji ih uvode u svijet filma kroz igru, učenje i kreativnost. Putem interaktivnih radionica i programa animiranih filmova podstičemo dječju radoznalost, razvijamo maštu i budimo ljubav prema filmskoj magiji. Jer prvi koraci u kinoteci
postaju temelj trajne ljubavi prema filmu. Tu se rađa nova generacija ljubitelja sedme umjetnosti. Crnogorska kinoteka je mjesto gdje film živi. U njoj, daleko od buke svakodnevice, svjetlost sa trake i dalje treperi kao živa misao. Film ovdje nije ni prošlost, ni nostalgija, već tihi otpor zaboravu. Priča koja se neprestano mijenja. Svaki put kad je neko pogleda novim očima.